balma malien tiena muso assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mali de situation mina bi ben de ñogonté ben de bi se ka to am se ka fanga soro anga jamana bi se ka boni dingen konnana ben be na cogo jume ben be na anga yafa ñogoma anga ñina korolen ko anga ñesin kurawla malien ola mani ni bela jeli fe beka yafa ne ma ni ne ko ke mamina mami fana fen kenela ne yafa tigi ma mali kanu koson aywa yafa ma o korote inafo israna manya yafa ma o ye fasu kanu dodi o ye ala kanu dodi sabula dien et religion be ya kanga yafa ñogoma o be bibulu kono o be korane kono yananga sulamaya indon yananga chrétien don yafa mai kuma anga tabiala akuma ndambila awa ode be se ka force di ambela jelima awa nga bla ankuna karsa yafanema okoro ote fugariya yi karsa yafanema o yiri kanani bende yi donc beka famia no sensier ni ben fana nana ni mali jara a dia o nafatina tani kelinka abe ta eka abe tambela jelinka sabula ben dato ni jamana ba chama yiri wala ben abe tani aramade arjana kono yafa nyoma abiga jenje abiga laharaja maliam ni ay ambina dingen konona sabula nte yafima ntato itala onna ni mali ni problème mali konona ala kambe anga yafa nyoma anga mbulu di nyoma ni ala sonama mali abena dia nyukne ben kumayi ani teli kumayi kanini bela jere fe ambeka yafa nyoma foite bembo ode kundu akambe